Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the khala Mr. Post osungove loyi nga ta hi khe hi linka of course na the twins. So previous mi nga mi swole na hi fike hi endla a video laha fe hi kombisa ku hayi music video of course ya osungove yi ta yi kha yi ri ndleleni. So ka siku namuntlha of course ra 30 as you can see hi fike hi vona osungove a tlha a fika a posta this clip ni kha ni hlamusela ku one nga yi postanga directly ka channel of course. So loko a hete ku yi posta hi fike hi vona the twins Timothy lowun'wana kahle Timothy lowun'wana hi yena a tala ku va hi kha hi posti hi yena a fika a tsala swin'wana la no hlamba na mina ku swi tihi kwini a ni ku swi twisiseni na mina ku a ni mina I have to report. Hi fika hi vona fika a tsala ku music video liya a yi endliwa tolo na khadi yi herile fast net so then a hleka ni nga mi kombisa example ya yini guys swi fana loko munhu sweswo fika a chela mati a ya ku hlambeni even then se a huma mi fika mi ku na khadi i hetini ku hlamba sweswo swi ku vula ku nyadya guys mi va mi kha mi nyadya hi ndlela yin'wana loko ku ri a ri ku hlambeni munhu mi ta ku hi ndlela yin'wana hi sayiti ra n'wina mi ta ku swo ka a nga basanga munhu luwa fast so na hi music video lowa hosingove lowu vo o ku nyadyeni Timothy laniwa ku kombisa ku wu ta wu nga wu pfangi loko u nge dlayi music video ya kona hi ku wa hatli wu hela ma yi komela na mhaka leyi se a ni ti ku swi tihi kwini because I mean like the twins ti-event organizers so swa hlamarisanyana ku ti-event organizers ti nga kumaka kha ti hlasela an artist eyi mini vo swi nga basangi ma yi komela na mhaka leyi koko already like va na history ya vona na Mr. Post yi nghene yi nga chayangi kahle yi nghene yi nga chayangi kahle previously so a redzi mi nga commenta kwala hansi kumbe yi vona njhani mhaka leyiwa yeah so reason yo va clip ya Mr. Post ni nga yi vekelanga la ka channel it's because music wa Mr. Post already wu uploadiwini online loko size swi uploadiwa swa ku already swi na copyright or se swi register-riwini yeah the simplest word mi nga ta ku yi twisisa so those songs like the whole album ya Mr. Post yi kona online yi register-riwini yo swi ta ku yi publishiwa so swi vula ku loko mina ni fika na uploada that clip ka channel ya mina yi ta yi na copyright from Hosingove, which means we're not going to chumo as Master T. Like I won't make any profit as Master T. I don't think postang. So useless. So far, so we side ra channel. My kumena magali. So fan album me Dr. Joshi Reman. On show na to do so. We all must clip it ngoma tayo na sita registered all of them. They set the upload doing online. So shfana sweswo. So mo nga upload in such situations. My kumena magaliwa. Elesho hopefully swa twisiseka ku one guy uploadang that clip liya. Elesho. Hayi masiku hinkwawo mara kan'we endzhaku ka nkarhi khoma foni ya partner ya wena swi nga endleka u va loyal for nothing na swi tiva kun'wana ta ku hawa it's not all about being loyal trust is needed ni nge khomi foni ya munhu my piece is expensive info loko ku ri na nchumu lowu nga ta ku dya piece loko u khoma foni ya leswi vula ku ta ku dya piece on the long run va ta plana micato karhi va tshama na wehe wa ka my piece is important your piece is important swi antswa va ku ba on the short run ku tlula ku va ku basa invest ni nge swi swin'wanyana mfumo swi fana na pregnant u nge swi tumbeti forever swi ta huma ni swi ta ku vavisa so swi antswa hatla u swi kuma